Catholic te in bang hang hiam cha to men gen ni na Catholic te na khat na a Mr. Ignatius of Antioch na edi zale som lili na ang boss sakene patapa chepte na pe bangdang mo sa game chile Christian de ke chepte na nget nga ki bori RC hello Christian de ke chepte de nget nga ki bori yisi nung zui hing na chi pe na si na na pompi tu na wana asinglam te lima po hing chi na che na borin chi na to pa su ung si na asinglam te pe pompi tu nga te kham de ngia ra Mr. Ignatius pas sakena Pachana ele thupa ki piak na china sign of step blessing china ele thupa ki piak na ong bor sakhi Christian ticket chepte na zongi to pen edi zale som lili na ki panena edi zale som ko le guk changna por pi sunga theologian masa a ki tuat phial khana hi tel tulian na bang chem chile leitung bu ba Christian campo de in jing sang thou ta le mi tak lum ta le anne ta le an kham ta le ki sil ta le apon asir apon akhek na wana patapa pilon ko ma omlo hi na chikini edi zale som ko le gukumina leitung bu Christian camp jisu nung zui camp te na patapa pilona anelo tuidon lowa bangma semlo ponsir polai ponso kisiro na onpe patapa na pia hi chena edi zale som ko le gukumina ke kini to pen to pa nong ki pain to na patapa chi pen Christian te ke chepte na to pa isu Salam te dong sina pe ipum pitu mama te ti khanan akizam e zat ziale bodang te azat lo zia hi bodang te bahonang zang lo hiam chini bodang te bahonang zang lo hiam chi changina edi tule zanga zang ma ma la hi batel lu ta te apai khenana patapa be kina zat ma ma la ina chi ma hona ma te lu ta na patapa biak na ben de lo wing ching elo ba na tuna rong chak ama pai khet pe lu tran ten zang la ina tule zaguk zang la hi Tulay sa sari pagka din sang lahi tulay sa giat kisang lahi tulay sa kuwa tulay sa giat kit sini tulay sa giat kit yang na hi amaw por bisong pa na porang song pa na tom chikat radical zodeu tini aswan zodeu te na patapa ben ongzang non lo kipan khe na ayang zang lo din chilowi ayang amaw azang dom ten zang the azang dom ten zang lo the chi na tulay sa giat kit yang na Paul pinam tampita ong keto ja tua jan ang zang nolo again reform churches por khat te evangelical Christian ke jero ta ka ekham tung khom mang le hi ekham tung mang pe atam zo pen baptist bi te lo bong pe evangelical Christian te he American Baptist bi pe reform church nga pai na tolo dang te be atam zo pe AG chi khong EBC CC chi te por khat bo pe evangelical sung ri a pai am ne na e the pen reform church le evangelical Christian te bek pen kham tunga Kolgama, jadi kamu tu kita ini mana amau nazang lau sini.